Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarina kanchik. Diospak simita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Kanpak ñawitaka manda Jesuspi churay. Tukuy hintikunami shuktiqkunapi ñawita churanata yachanchik. Shinapish Diospak simipika ninmi ñukanchikka hintikunapika mana shunkuta churana krina kashkata. Paykunaka krichina o mana kashkamanta. Chaypak randika ñukanchik ñawikunataka krinata kallarichik. Ñukanchikta mandak kishpichik Jesucristo pimi ñawikunataka churashpa katirana kanchik. Shamupashun imanalla huyak Dios bendeciachun pagi kikinkuna kay tiempota chikanchishkamanta y Dios pakshimita rikushpa yachashpa katingapaj. Kunanka rikushunmi kikinpish ñukapish manda Jesucristopi ñukanchik ñawikunataka churana kashkamanta. Shinapish kay mundo kay pachapika hintikunaka mayjanta rikunatami yachanchik. Chaymantami paykunashina kanata munanchik yuyanchik. Paykunashina churarisuninchik, paykunashina rimasuninchik, kutinchasnallatakmi krikuna purapipish tukun. Achka kutin mana yuyashpami shuktiqkunapi ñukanchik ñawita churanchik. Shuktiqkunapi yallitik krinchik. Mayjan michikpi, mayjan pusaqpi. Chasnakakpipish ñukanchikka ima mana kanchikchu.
Rikunchik ya Diospaq shimipi parlakun rimakun Elías runamanta. Elías mi karka ya Diospaq runa, ya Diospaqta ruraq, ya Diosta sirviq, ya Dios mi payta okuparka. Imashinami kunan kikinta ñukata ya Dios okupaytukun, ya Dios kayashka, ya Dios chikanchishka paypaqta rurachun. Shinapish ñukanchikllaka ima mana kanchikchu. Chaymanta ñukanchikka mana ninachukanchik gentikunataka ñukata katichun. Ashtawanpish manda Jesusta katichunmi rikuchina yachachina kanchik. Elías runamanta rikunchik ya Diospaq aqllashka runami karka. Hatun allikunatami rurarka. Alli Diospaqta ruraq. Shinapish Diospaqshimi Biblia pikaninmi payka ñukanchik shinallatik kashkata. Santiago capítulo 5 verso 17-18 pinin. Elías pish ñukanchik shinallatak pandariklla runami karka. Chashna kashka kashpapish tamyata ama kachachun nishpa tukuy shunwan Diosta mañakpika kimsawata sukta killakamami kay llaqtapika mana tamyarka. Tamyata kachapay nishpa kutin mañakpika Dioska tamyachirkallami. Chashna tamyakpimi ashpapika imapish kutinllatik alli fukurka. Kaypika rikuytukunchikmi Elías runaka ñukanchik shinallatak pandariklla runa kashkata. Shinapish ya Diosmi paytaka okuparka, ya Diosmi paytaka bendiciarka. Chay shinallatakmi ya Dioska kikinta ñukata bendiciaytukun, ya Dioska kikinta ñukata okupaytukun. Shinapish chaywanka mana ninachukanchik gentikunataka ñukata katichik. Jesucristo tami tukuy horas rikuchina kanchik payta katichun. Y ñukanchik payta katikushkata rikunkakuna shuktikkuna. Ya Diospaq shimi Biblia pika mana pakanchu huchakuna tiyashkata ya Dios aqllashka runakunapi. Mana pakanchu paykunaka pandarikuna kashkata. Primera de Reyes capítulo 18 pikaymanta parlakun. Dios imanishkata willaq profeta Elías paylla sakirishpa tukuy gentikuna Dios manta karuyaqpi laduyaqpimi kayta rurashun nirka. Maykamatij kankunaka chashna ishkita sirvishpa kawsakunkichigari. Mandak Diosta kaqpika payta katichigari. Mana kashpaka Baal Dios kaqpika payta katichigari nirkami. Kaypimi profeta Elías kanirka kawsaq Dios mayjan kashkata yachankapaqka shuk sacrificio ruashun. Kankuna kay ishki wagrakunamanta shukta apishpa sacrificio ruaychik, altarta ruraychik, kankunapaq Diosta mañaychik, kankunapaq Dios kutichishun nirkami. Shinapish ama ninata hapichinkichik, kankunapaq Dios rupachichun nirkami. Chasnanikpika paykunaka tukuykunami allimi chayka nishpa chay sacrificio ta rurayta kallarirkakuna. Chay altar ñawpaqpi shayarishpami kaparirkakuna, tusurkakuna, tukuy punlla ima kutichishka mana rikurirkachu. Chaypaq washa Elías ashata chansata ruraqshina nirka kankunapaq Dioska dormikunkamari, samarikunkamari, mana kashpaka ima shukti tandanakuypimi kanga ashtawan kaparichik nirka. Chaymi kutin chay falsos profetakunaka ashtawan tusuyta, ashtawan kaparita, shinallatik makikunata fitirita kallarirkakuna yawarta hichashpa chashna kaparikpi, chashna kantakpika paykunapaq Dios kutichinga, ninawan rupachinga nishpa shuyarkakuna. Tukuy punlla chayta rurarkakuna ñachi shiyakurka, shinapish mana ima kutichishka uyarirkachu. Chaypaq washami Elías kakpaypish chunga ishki rumikunata hapirka. Chay hawapika yantata churarka. Shinallatik chay wagrata asha fitishpa chay hawapi churarka. Payka chay altar muyundikpimi shuk hatun larkata rurarka. Chay washami nirka yakuta churaychik. Achka yakutami shitarka chay yantakuna hawapi. Mana shuk kutinllachu yakutaka churachun mandarka. Ishki kutinmi chasnallatik achka yakuta shitachun mañarka. Chay yaku tallirishpaka altar muyundikpimi chay larka rurashkapi hundarirka. Chay hipami Dios imanishkata willaq Elíaska altarman huchuyashpa kashna mañarka. Abrahamta, Isaacta, Israelta mandaq tayta Diosa, Israel llaqtapika kanlla Dios kashkata kunantik rikuchiyari. Shinallatak ñuka kanta sirvi kashkatapish, kanta mandaqpi kayta rurakushkatapish rikuchiyari. Mandaq Diosa ñuka mañashkata uyashpa kutichiyari. Mandaq Diosa kanchashna kutichikpimi, kantaka Diostek kashkatapish, kutinkanman shunkumantaq kutirichun, paykunata kayakushkatapish yachankakuna nishpami mañarka. Chashna mañakpika mandaq Dios kachakpimi nina uryamushpa Diosman kushpa churashka aychata yantandik rumikunandik chay mirga ashbandik chay muyundik larkapi hundashka yakundik tukuyta rupachirka. Chayta rikushpami gentikunaka tukuykunami umawan pambaman tuparikta kumurishpa mandaq Dioska Diostagmi ninakurkakuna. Chaymantami Elíaska Baalpaq Dioskunataka ama sakichikchu kishpirichun shukllapi nishpa wañuchichirka. Kay hatun mancharinatami ya Diospaq ayudawanka
Elías runaka rurarka. Chaymantami gentekunaka mancharirka, Yadiuspagman kutirirka, Yadiuspagman tigrarkakuna. Chaypimi kallarirka musukyayta, chaypimi kutinllatik espiritualpi allitukuyta kallarirkakuna. Rikunchikmi chay falso profetakunaka Eliasta mana manchachirkachu. 400 yalli profetakunami karka, paykunawanmi chimbapurarka mana mancharkachu Eliaska. Shinapish rikunchikmi Acab runa, shinallatik kay Jezabel warmika mana kumurirkachu, mana kungurirkachu Yadiuspag ñawpakpi. Ashtawanpish kay millay Jezabel warmimi kayta mingashpa kacharka Eliasman willagrichun. Kanchay willagkunata wañuchishka shinallatak, kantapish mana kaya kay horas wañuchikpika ñuka Dioskuna hatunta llakichichun nishpami kacharka. Kay willashkata uyashpami mitikunaman rirka. 450 Baalpag profetakunataka imata mana manchashpami chay sacrificio rikungapak mayjantik kawsak Dios nishpa nirka, imata mana manchashpa. Shinapish ya Dios chay hatun milagrota rurashka hawa, ya Diospag makita rikushka hawapish rikunchikmi kunanka Eliaska shuk warmi payta wañuchisha nikpi manchashpami mitikushpa rin. Chaymantaka ya Dios tanin ñamana kawsasha ninichu, ñukataka wañuchiwi, ñukallami sakirishkani nishpa nin. Nirkachari hintikunaka mana suktiyanchu, hintikunaka mana arrepentirinchu, hintikunaka chasnallatikmi katin nirkachari. Rikunchik profeta Eliaska yallitik llakirishkata, yallitik desanimarishkata, yallitik chaykushka kashkata. Ya Diospag shimi Bibliapika mana rikuchinchu Elias mishashkallata, Elias hatun mancharinakunata ya Diospag ayuda rashkallata. Rimanmi pay pandarishkatapish. Kaytami rikuytukunchik shuktik runakunawanpish. Diospag shimi Bibliaka mana pakarkachu Diosta sirvikuna pandarishkata paykunapish mana allikunata rashkataka. Moisés runamanta rikuytukunchik ya Diospag ñawpakpi huchallirka. Mandak Diosmi nishka karka rimay chay yaku rumita, chaymanta yaku llukshinkallami. Shinapish payka fiñarishpa garrutirka y chaymanta pandarirka ya Diospa ñawpakpi y mana yaykurka ya Dios kushanishka llaktaman tierra prometidaman. David runapish rikuytukunchik Goliath runata misharka. Shinapish mana pakanchu Diospag shungu munashkashina kawsak runa David Betsabe warmiwan huchallishkataka. Apostol Pedro nirkami manda Jesusta mana riksinichu. Shinapish arrepentirishpa Diospagman kutirikpika Dios okuparka hatun allikunatami rurarka. Kaypimi rikuytukunchik kay runakunaka ñukanchik shinallatak pandarikuna karka, shinapish ya Diosmi paykunata okuparka. Paykunaka shuk instrumentomi karka ya Diospag makipi. Y chay punllakunapi ya Dios paykunata okuparka, ya Dios llakishkallamanta shinallatak Diospag mana huyipaktapish huyashkallamanta. Chasnallatakmi kankunan kay punllakunapish. Kay punllakunapi mayjan ñukanchik mana nitukunchikchu ñukamantami, ñuka yachashkamanta, ñuka charishkamanta, ñukamanta kay chay niritukunchik mana chasnachu kan. Kikin ñuka ima mana kanchikchu. Ashtawanpish tukuymi ya Dios huyashpalla, ya Dios llakishpalla kikinta ñukata kayashkamanta, kikinta ñukata ya Dios okupashkamanta. Chaymi ñukanchikka tukuy horas Diosta paginishpa, ashtawanpish kumurishpa, humillarishpa, paypakta runakanchik, sirvina kanchik. Chaymanta ya Diospag shimi nin Jeremías 17:5 nin, mandak Dioska kashnami nin, ñukamanta anchurishpa, runallapi shunguta churajkunaka llaki tukushka kachun. Paykunaka shitashka pambapi retama yura wiñaq shinallami kawsankakuna. Tukuy kawsaypi ima allikunata mana chaskinkakunachu, pimana nishpa shitashka chakishka allpakunallapimi kawsankakuna. Kikin ñuka Diosmanta karuyanchik yanga kawsaytami charishun. Mayjan kashpapish. Chaymantami ñukanchikka mayjan gentikunapi, mayjan runakunapi ñukanchik ñawita shunguta mana churanakanchik. Ashtawanpish mandak Diospimi ñukanchik shunguta churanakanchik. Ninmi verso 7pi, ashtawanpish mandak Dios ñukapi shunguta churashpa, ñukata shuyajkunaka allikunata chaskinkakunami. Mandak Diospi shunguta churashun. Mandak Diosmanta tukuy imatapi shuyashun. Ama gentikunamanta, ashtawanpish allikunaka mandak Diosmantami shamun. Chaymanta ñukanchik shungutaka, chaymanta ñukanchik shuyanaka paypimi kanakan, mana gentikunapi, mana runakunapi. Ñukanchikka Dios kayashkakunami kanchik sirvinkapaj. Ñukanchikka kayashkami kanchik shuktikunata sirvinkapaj. Mana kaypi kanchikchu ñukanchikka servishkakuna kankapaj. Ashtawanpish ñukanchikka ayudankapajmi kanchik. Ya Diospag obra ñawpakman richun makitakunkapaj ayudankapajmi kanchik. Colaboradoresmi kanchik tukuykunallataj. Kaypika ñukanchikka ashakamallami kanchik. Mana ñukanchik kaypi wiñayta kawsakunkapajchu kanchik. Chaymanta ñukanchikka mana yuyana kanchik
ñukapaj kay obraka y ñukamanta kaypi y ñukami kaypi kasha. Kikinpish ñukapish kaypika ashakamallami kanchik, pasaqkunallami kanchik. Shinapish ya Diospaj obraka katingallami, katikungallami. Mishi diablo Satanaska tukuytami rurashka, ya Diospaj obrata harkangapaj nishpa, iglesiata chingachisha nishpa, alliwilli evangeliota harkasha nishpa ama mirachun, ama chayachun tukuy ayllu llaqtakunaman. Shinapish imata mana ruray tukushkachu. Ya Diospaj obraka katingami. Ñuka iglesiataka ni advespish mana mishpuy tukungachu, mana harkay tukungachu nirkami kishpichi Jesucristoka. Chaymanta iglesiaka katingami, kikin chaypi kaqpi, kikin mana chaypi kaqpipish. Chika iglesiaka paypaqmi kan. Ñukanchiklla chaypi kaqpika iglesiaka ñami chingarinman karka, ñami tukurinman karka. Chashna kaqpipish, ya Diospaj iglesiaka, ya Diospaj obraka paypaq makipimi, paypaqmi kan, paymi cuidan, paymi manataq kacharinga paypaq iglesiataka. Paypaqmi iglesiaka. Paymi hatun cruzpi wañushpa randirka, paymi pagarka, y payllatinmi cuidakun, payllatinmi charikun, iglesia ñawpaqman katichun. Ñukanchikka mana kayashkakunachu kanchik, gentikuna allinishka kangapaq, gentikuna chaskishka kangapaq, ashtawanpish ñukanchikka kashkata rikuchingapaq, kashkata yachachingapaqmi kaypi kanchik. Mana tiyanchu shuk iglesia imapi mana pandarik, mana tiyanchu shuk michik shuk pushak imapi mana pandarik, mana tiyanchu shuk matrimonio imapi mana pandarik, mana tiyanchu wawakuna imapi mana pandarik. Chashna kaqpipish ñukanchikta kishpichik manda Jesuslla ya Diosami imapi mana pandarik kakan. Ashata rikushun kay Corinto iglesiapi imatik tukukurka. Kasharipika kay Corinto llaqtami karka, maypimi achka negocio, achka comercio tiyarka. Gentikuna kaymanta chaymanta shamuqkuna kashka randingapaq hatungapaq. Shinallatik chaypika rosqalla Dioskunata charikuna. Ashtawanka ninkunami kay mushuq testamentopika chay Sodoma, Gomorra shina kashkata. Rikunchik ya Diospajshimi 1 de Corintios capítulo 2 verso 2 manta uriman imata tinin apóstol Pablo. Ñuka kankunawan kashpaka ima shuktaqta mana yachasha nirkanichu. Jesucristota riqsina yuyayllami karkani. Ashtawan karin payta chakatashkamanta willanallapimi yuyayta churarkani. Kankunawan kashpaka manchaywan chukchuywan irki shinami karkani. Kankunaman alli willaymanta parlashpapish hatun yachaqshina hawalla krisisha yuyashpa allichishka shimikunawanka mana rimarirkanichu. Ashtawanpish Diospaj espiritu imatapis ruraytukunata kuqpi chaykunata rurashpa rikuchishpantikmi willarkani. Kankuna ama runakunapaq yuyaymanta yachachishkallata krishpa kawsachun, ashtawanpish Dios tukuyta ruraytukuq kashkata krichunmi chashna willarkani. Kay iglesiapika rikuytukunchik asha chawpirinakuy tiyashkata. Tukuykunami charinchik ya Dios kushka dones espiritualesta. Chaywanka shuktikunata ayudangapaq, chaywanka iglesiata sinchiachingapaqmi kan. Shinapish rikunchik kay iglesiapika mana shuk orden tiyashkata. Chaymantami apóstol Pablo kay kartata kishkanakarka. Wawki panikuna, kankunataka Diospaj espirituta charik, sinchi krikuna shinaka mana willay tukurkanichu. Ashtawanpish aychamunayta atichikuq, rurullarek krikkunamanmi willarkani. Sinchi yachaykunata manarek yachaypaq kaqpimi, ruru wawakunaman lichillata upiachikshina, hawalla yachanallata yachachirkani. Kankunaka aychamunayta atichishpamari, kichunakukunkichik, haminakukunkichik, chawpirinakukunkichik. Illu chaykunata ruranaka aychamunaymi. Aychayuq shukta runakuna shinallatakmi purikunkichik. Chaymantami mayqankunaka ñukaka Pablopaqmi kani, kutin shuktaqkunaka ñukaka Apolospaqmi kani, ninakushpa purikunkichik. Chashna ninakushpaka manachu aychamunayta rurakunkichik imatagari. Ñukanchik willaqpi kankuna Jesusta krishka kaqpipish, Pablopish, Apolospish ima mana kanchikchu. Ñukanchikka apunchik Jesus mingashka runakuna Diosta sirviqkunallami kanchik. Ñukaka muyutami tarpurkani, Apoloska yakutami churarka. Ashtawanpish Tayta Diosmari muyutaka wiñachin. Shina kaqpika tarpuqpish, yakuta churaqpish ima mana kanchikchu. Tayta Dios muyuta wiñachikushkamantaka paypaqmi kankichik. Verso 10 nin, mana huyipaq kaqpipish Tayta Dios huyashpalla ñukaman yachachishka shinallataqmi wasichinata alli yachaq arquitecto shina sayachi kallarirkani. Ñuka kallarichishkapika shuktaqmi wasichishpa katikun. Chay wasichishpa katikkunaka tukuykunallataq kikin ima rurashkataka alli yuyaywan rurashpa katichun. Wasita sayachinapaq churashka kallarinaka Jesucristo llami. Shuktaq kallarinataka pimana churaytukunchu. Chaymi tukuykunallataq ñukanchikka yachana kanchik imapaqtij kayashkakuna kanchik, imapaqtij mana kayashkakuna kanchik. Tiyanmi gentikuna maypipish yaykurishun nikkuna, tukuyta paykunaka rurashun ninkuna.
Paykunaka tukuyta yachanchik ninkuna, tukuypaq alli kanchik ninkuna, kayta chayta ruasun ninkuna. Chasnapish tukuyta ruytukuq, tukuyta yachaqqa mana tiyanchu. Entendinami kanchik shuk cuerpo kashkata. Entendinami kanchik shuk familia kashkata. Kayshumanta chayshumanta makita kunata yachana kanchik. Mana kanchikka iglesiapika mishanakunkapaq. Ashtawanpish kayshumanta chayshumanta ayudanakushpa ñawpaqman katingapaqmi kanchik shuk shinalla. Apóstol Pablo kay yacharkami kay iglesiapika mana alli kashkata. Ashtawanka llakika chay ukullapitikmi karka. Mana shamurkachu kanllamanta chay iglesia ukullapitikmi llakichikkunaka tiyarka. Tukuykunami sinchiyana kanchik espiritualpi rimashpa. Chaymantami Apóstol Pablo kanin kankunaka mana wiñashkankichikchu. Imaginatik yacharka Apóstol Pabloka chay iglesia chay congregacionpi mana wiñashkata mana sinchiyashkata espiritualpi. Wawakuna shina karka. Aychamunayta ruashpa kawsakurkakuna. Imaginatik yacharka paykunapaq testimoniomanta, paykunapaq conductamanta. Paykuna imashina kashkapimi rikurka mana wiñarishkata, mana sinchiyashkata espiritualpi. Chaymantami Diospak shimi Bibliapika rimakun rikuchikun kankunapaq rurashkakunata rikuna kashkata, chashna riksina kashkata shuktikuna. Chaymantami Diospak shimipika nikun fukushka granukunata rikuchina kashkata ñukanchik kawsaypi. Nikun Diospak shimi San Mateo 7:20pi yurataka pay fukushka granupi rikuq shinallataq paykuna imalla rurashkata rikushpami ima kashkataka yachankichik. Kikin Jesucristota mandakpish kishpichikpish kachun chaskishka kashpaka granukunata fukuq shinami rikuchina kanki. Shuktiyashpa, musukyashpa, mana ñawpa shinallatik katina kankichu. Kishpichik Jesucristota manari riksishpa imalaya kashka shinallatikka mana katinachu kanchik. Musukyana, shuktiyanami kanchik. Ichaytami rikuchina kanchik. Ichaymi rikurina kan ñukanchik kawsaypi, ñukanchik testimoniopi, ñukanchik imashina kanapi. Shinakaqpika ñukanchikka wiñarinami kanchik, sinchiyanami kanchik. Apóstol Pablo nin 1 Corintios 13:11pi ñukaka wawa kashpaka wawa shinamari rimarkani, wawa shinami yuyarkani, wawa shinami kayta chayta rurasha nirkani. Ashtawanpish ña hatunyashpaka wawa shina kanataka tukuytami sakirkani. Sakishkanchikchu wawa kanata, wiñarishkanchikchu, sinchiyashkanchikchu espiritualpi. Kay punllakunapika ministinchikmi qharikunatapish warmikunatapish espiritualpi sinchikuna, espiritualpi wiñarishkakunata. Espiritualpi wiñarishka sinchikuna kashkataka rikuytukunchikmi paykunaka kayaqpi mana kayaqpi chaypimi kanqa. Paykunaka mana suyangachu kayangakama, mana suyangachu makipi waqtachun. Ashtawanpish huchachikpi, kritikaqpi, mana ayudaqpi, phiñaqpi paykunaka katingami. Paykunaka chaypimi kanqa sirvingapaq ayudangapaq. Paykunata llakichikuqpipish mana desanimaringakuna, llakiringakuna chaypi sakiringakunachu. Ashtawanka ñukanchikqa kaytami yuyaypi charina kanchik. Shuktikunamantaka imata ama suyanata yachashun. Ashtawanpish tukuyta mandak Dios manta suyashun. Mandak Dios tukuyta ruytukuqmi ñukanchiktaka ayudanga, paymi ñukanchiktaka bendicianga, paymi ñukanchiktaka kishpichikkan. Chaymi ñukanchikka mandak Dios manta tukuyta suyana kanchik. Hintikunamantaka ama imata suyashpa servishun, trabajashun tukuy shunkumanta. Chaymanta kayta nishanini, mandak Diosta huyashun, shinallatik paypak shimita. Chaypimi tukuyta charinchik. Kambak shungutaka Diosman paskay, ama mayhan runakunamanka. Kishpichik Jesucristo nirka, kishpichik Jesucristo minirka, ñukamari ñampish, kashkatata willakpish, kawsaytakuqpish kani, yayapaqmanka, pipish ñukallamantami shamuytukun. Mana shuktak kishpichikta charinchikchu. 1 Timoteo 2:5 nirka, shuklla Tayta Dios mitiyan, Tayta Diosmanta runakunawan, runakunamanta Dioswan rimaqpish shukllami tiyan. Payka runa isayuq tukushka Jesucristomi. Kutin paypi krikka wiñi kawsaytami charin. San Juan 6:47 nin chaymantami pipish ñukata krikka wiñi kawsayta charin. Chayka chashnataqmi. Kutin chaypaqqa kutin wacharinami. Mana kutin wacharishpaka Dios mandakunpika mana yaykuytukunchu. San Juan 3:4 nin shinanigpi Jesuska pipish mana kutin wacharishpaka Tayta Dios mandakuntaka manataq rikuytukunchu. Chayka chashnataqmi nirkami. Chasnanigpimi Nicodemoka imashinatik shuk yuyaq runaka kutin wacharingari. Imashinataq mamapaq wiksamanka kutin yaykungari nishpami tapurka. Kayta nishanini huyashka uyaq. Iglesia evangélica, Iglesia católica mana kishpichinchu nipita. Shuk religionka pita mana kishpichinchu. Religionka watarina o kutin watarina nishanimi. Kutin kishpichi Jesucristo kanirkami, shuwaka shuwangapaq wañuchingapaq tukuchingapaqllami shamun. Ñukaka kawsayta charichun, yallitik charichunmi shamurkani. Payka shamurkami amsapi,
imata mana yachaspa, chinallatik kay chay hatun llakikuna chawpimanta ñukanchikta llujichinkapaq kishpichinkapaq. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapaqqa kishkay. Correo electrónico misionchasqui@gmail.com. Yuyari, shungupi Cristota charishpaka Tukuitami charinki. Pay illaqqa imata mana charinkichu.